my sister, kubera ko ngukunda cyane reka nguhishurire ibanga utaruzi. Utu nutuzi cyangwa se n'inshingano z'abagabo. Iyo bari muri utwo tuzi amahirwe menshi abari abasambanyi baba bakunda ijipo bya hatari, baba bazi kumanayizinga abagore ku rwego nta bisobanuro. Namba rimwe twirukange cyane abapasiteri, abapasiteri buriya ni abasambanyi ku rwego utabyumva mw'abantu mw'abakobwa, kandi bazi gukoresha ijambo ry'Imana. Namba 2, abahanzi bakizamuka. Aba bahanzi mwe mubona cyane cyane abakizamuka buriya nk'urundikazi, aba managers ni indaya ku rwego mutabyumva. None cyane cyane ab'amahoteli, buri mukwebwe wese bagiye guha akazi barabanza bakamusamba. Sha ba CEO turaha ngaha sha ya ni izina ry'Imana ni abasambanyi. Akandi kazi abashoferi nabo ni abasambanyi. Ariko abamakamyo bo ntago ari abasambanyi. Nimubashiremo bo. Ariko abandi bashoferi b'amamotari, bamoto, abashoferi b'amataxi, abandi ni indaya. Abandi bantu abaganga nabo ni indaya. Abo bantu nabo ni indaya. Kwanza batangira gusambanya abagangakazi. Ni nk'umukobwa w'umugangakazi bahera aho ngaho babasambanya. Reka twikomereze abatireni. Hey bro, niba ufite umugore wawe akubwira ngo ngiye muri gym, hey bro, ntago ari gym, abagiye no kumukoresha n'indi gym. Abatirena niba bicanye buriya abatirena bashobora kuba bahembwe nk'ibihumbi nka 2-3 gusa ku munsi. Ariko baba muri ghetto nziza kubera ibimama ibikecuru ni izina ry'Imana. Utwo ntitubahagije abarimu. Abarimu babona ngo baritonda ngo n'abakristo ngo bariyubashye. Abarimu bahera ku bakobwa b'abanyeshuri babo. Sha wibaze mu mutumva ariko neza mu. Anyway lady, utwo nutuzi turi so dangerous. Abagabo biga kuba indaya cyangwa se babindaya. Sibyo reka nigendere. Chip